I ćao ljudi, Serbian Gamer ovdje, evo nas u prvom tutorijalu. Danas ću vam pokazati kako da skinjete Optifine, znači uđete u vaš pretraživač i kucate optifine.net, sačekate. Onda poslije toga idete na downloads i ovdje odaberete koju verziju vi želite. Ja sam već instalirao za 1.8 verziju, želim i za 1.7.2, tako idemo dole, znači nađemo i Optifine 1.7.2 HDU5 D5, idete download, čekate malo, stay on the page. I evo, kao što možete vidite, 5 sekundi vam treba da ovo skine se. Idemo skip ad. I ovdje ću vam isto ovako izbaciti. Ništa ne dirajte, samo sačekate. Idemo ovdje download Optifine. Samo sekundu. Ako vam otvori neku glupu stranicu, idete, izađete, samo izvinjate download Optifine. Opet i idete ovaj keep. Uzmete ovo, ekstraktujete ga na desktop. Ovo više nije ni potrebno. Idemo ovdje, uđete u ovo, Optifine. Install, idete OK, ovo uzmete, obrišete slobodno. Samo sekundu. Pokazat ću vam tutorial kako da smanjite lagove u Minecraftu. Pa vidimo se u Minecraftu. I evo ga, znači kad uđete u Minecraft, meni je na 1.8 i vi odete, nađete release 1.7.2 Optifine, kliknete save profile, vidimo se u Minecraftu. I evo nas u Minecraftu, znači zoomirat ćete na CTRL, ali ja ću vam pokazati kako možete zoomirati na neku drugu tipku ili bilo šta. Znači odete ovako, options, videos, ne, odete u controls i dole nađete zoom. Vi stisnete tab, ajmo, idete done. I evo, znači sada na tab zoomirate. Ne, bio se jednog snješka. To je bilo to što se tiče ovog tutoriala. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!